ayan, naimbag oras tayo amin na sa ngapada. Sa di naman napaset, tilubong ti ayan nyo ita, at ito'y kumabkablao tinumutibyan, ikasi nyo nga yung Ruiz, itinaragsa ka pa nagbibuya, kaya ti nga ro din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasangan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag, di may nga pagayam tayo nga agproblema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo, kaya ito'y manen di kasin nyo nga yung Ruiz, nga umay manen mang ted biyag ti may nga pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Bert iti Lawag City. Anya nga ti parikot ni Bert. Ayan, padaanan tayo mga kasin. Iti nga gundaway intayon paspasan nga ibasa ken ikan biyag ti pakasaritaan ngayon patulod kada tayo ni Bert iti Lawag City. Ngayon na pinauluan age gap. Obo, age gap. Manong atat age gap da. Kasi man nga rod tilinaon ti surat ni pagayam tayo nga Bert iti Lawag City. Dear Kasinyong, umuna ti amin kablaawang kay man itinaragsak nga aldawyo di tanayamar si studio. Kastama din nakablawak di giti padak nga dumdumngeg iti naragsak ka pa nagbibuya da nang ro nakatigiti sponsors. Ilingat naklatan itinagan a Bert. Agtawenak iti 30 ket 8. Angem iti agdama may sak pala nga baro kasinyo. At daanak iti negosyo nga karinderya nga asidig iti eskwelahan. Bueno pagadalan. Ket ditoy nga namamok iti kaayan ayat ko nga ni Glyza nga ti pagarop ko idikasin ket maysa nga maestra tagayam ket estudyante paylaan. Nupay kasta inayat ko ni Glyza ket saan ko na maibabawi pa ket saan ko na maigawid tirik na ure na amok kadakkel ti age gap mi. Gabuta 4th year high school isuna. Agbasbasa iti high school 4th year student. Ket kaseb 17 nala idi. Kasinyo idita nagsabat ti dalan mi. Idida mo tutol ni nanang iti relasyon mi ken ni Glyza. Gapungarod iti kinadakkel ti age gap mi. Angem na asemak ngamin kadagiti ubingem siya. Kati kayat ko iti ito yung atawen ko. Ito no lakayak. Adan to ti katakunay na ko iti biyag nga napigsan to palaeng nga mga sikaso mga laga kanya. Jack impagarop nga dahito iti makaited kanyak iti parikot ko iti biyag. Kasi man nga rod arugyak ti amin kasinyo. Teka pala pagpagunyan. Kasinsin. Kasin Bert. Ay, agununi ka di. Kasin Paul. Itatayak pala agununi. Di mo gayam ding-ding di magbagak. Apay aya, kanda talyaw, pero lang daksla paspasungadam. Kuha. Umay nga minita ni Glyza. Asino? Inobyam, na 16 years old, 17 nan pare. Ay, inobyam nga high school student. Agturpo si tangatawin pare. Ito relata. Apay kami nga isumot ti inaharem mo, api isot kinayat mo, katakat ado di iti mabalindita nga. Legal ti age nan, kasinsin. Jack nga rod, amo nga, estudyante pa lang kasin. Ti amo kakit maestra dito eskwelahan. Estudyante gayam. Matured nga min tila nga na. Ang imawan ti maramida kon. Nainlabak king kwanan. Kaya nainlab mat isuna kanya.
Nga ta. Ah, anya tiket mo kasawen, kasinsin na Paul. Amangan ba't no, inaklon na ka, kaputa, ada negosyo nga panganan. Kanayon nga malibre, tipangan dito eh. Saan mo't siguro? May sa. Saan ka di nga baby face nakmat? Saan nga malasin nga 38 titawin ko? Saan ka di? Sa bagay, lahi tayo ngamin tinataer. Ngayon nga, goray ka man. Oh, isunsamod datan di high school nga kayat ayat mo, kasinsin. Ha? Ay, uy, isungag pa isang. Goray ka. Ala, mamangang kalatakasin. Uray ta damat digiti para serve ko dito eh. Tayo nakman sabten ni Glyza. Ta asikasukpan. Tagkalang lang kami nga mangan. Kasinsin. Alawon. Oh. Asa, kadum di mangan. Sweetheart. Thank you, sweetheart. Agyaman na katakanan nga libre ti connect dito eh. Ala, mga kalatang sa muna eh. Medyo chumab-chabi ka. Deta ka man yun. Kanayo may ibaga nga chumab-chabi. Apay, di mo ka di kayo ti chabi? Sama mat, kaya't ko ti chabi. Ang di ka unay baka masobraan. Kaya't, gayam. Sweetheart. Oh. Adama ti gatang mo, ngem aping nga. Di ka gumatang itilugan mo. Ha? Akwa. Uray motor ko malaeng. Ngamin, umapapalak kadagiti gagayim ko. Nga, kada Domingo kit mapandagpaspasyar nga pandag rides. Ha? Kwa. Awa nga mitihilig ko ti motor. Kasano nga rod no, mahilig ka. Ket saan ka nga mahilig iti motor. Kumakit ada motor mo ta, sagpaminsan mat intag paspasyar, uray duwata laeng. Uno makikuyog ta kadagiti gagayem ko. Ngamin, na-enjoy ka no nga, mapan na agpaspasyar nga nakamotor. Tapno no saan lang nga, dito laeng ti papananta. Makauma mat ti tamol nga pagpaspasyaran ta, nga nagundaway ta, sweetheart. Bam ta to no, adan to umdas ng ornong ko. Gumatak to ti kutse. Ha? Kutse? Uwen. Di mo kadikayat. Nga kutse ti paggaluganan ta, nga mapanagpasyar imbes sa motor. Nasa safe pa eh. Saan ka pa nga mapudutan? Kat no agtudo, saan ta nga mabasa? Ay, kaya't kumit ka didi kutse, sweetheart. Ngayong naragragsak mo't laing no motor. Kwa. Adda nga min pobya kon ti motor, sweetheart. Anya? Na-aksidente kami ni Din. Kat dandaniak na tayo. Ha? Iso nga saan ako ngagbut motor. Bam! Danto ornong ko, kumata to ti kutse. Tayo suntot ko sa renta nga agpaspasyar. Sige. Iso nga nusan ta pala ang ti gluglugan iti tricycle ha. Weno jeep. Tunggalada pa pananta. Sige, sweetheart. Ay, saan kamot nga? Ay, lakay kamutin baraw. Saan kamot kidi nga paritan, nga agayat ang naamam ka din, dagiti dadakkel, tinubiyam. Alalag pala ti gundaway ko nanang. Naganos pa iti relasyon mi kini Glyza. Nabiit kami pa eh. Uwan ang dumting to ti panawan nga kasapulan mo't nga inkanto. Iyam ammo mo't ti bagay kadagi tinaganakin ko ana. Akit numakita da ka. Maamuan dati tawin mo. Kasaan nga sumupyak da iti ayan-ayat yo ti relasyon yo baraw. Saan mo't siguro nanang. Tadamot iti may pakita nga napinta sa sapul ko. Tumamuan da nga bukod ko nga panganan nga ka negosyo. Amangan no, umanugod damat laeng nga makirelasyon na kiti anak da. Wen, ngem ubing pa iti anak da. High school pa ilang, graduardo pala ti high school baraw. Kahit,
Sana bali nanang. Ano may kanak to iti gundaway nga makasaritak dagiti dadakkel na. Ipanamnamak to kadakwada. Nga awan to ti pagdanagan da iti anak da. Kay patig ko iti napudno ni Glyza. Ken siguradwag nga may kak iti napintas nga masakbayan na. Ala kita sapay kumaa. Takas tanto ti mapasamak baraw. Agit day talaang matipan panunutag. Tadyak kayat nga masaktang ka baraw. Tatunggal agayat ka. Agit masaktang ka at akasano. Dagita mo't ubing ti kayat mo. Ngam di kita kumakaedad mo. Diyak amin kayat dagiti kaedad ko nanang. Ti kayat ko, dati ubingim siya. Taan niya. Magusgustuak namin nga lamlambingan na ti ubing nanang. Ken lamlambingan mo ti ubingim siya. Ay, agpadpada kay lang day di amam. Uwan nga rin nanang, malaki ni tatang. Saan ka di nga dakkel mo ti age gap yo? Ay, awanan ti ibagak pay. Tatalaga nga natawid mo day ta iti amam baraw. Ape ka na kami suot ka man sweetheart. Kakaiso na nga ag-date ta. Naksakit pa iti patong ko. Ha? Apay, kudsun mo dito pagidaan ta dito motel nga nag-check-inan ta. Kat kasano? Nakababain pa iti ag-check-in ti motel nga kastoy nga agluglugan ta iti tricycle. Ha? Sakit to numalpas ta. Rumwarta nga mapanagsadsada dita. Nakababain. Kumakit adabukod mo nga lugan. Gumatang kami ti motor mo, bird, sweetheart. Ay, nagsaritaan ta daytan, sweetheart. Gumatak to ti lugan. Ngam saan nga motor? Kasano nga rod no kahit ko ti motor. Tapno nun ti kahit ko kumamit agpaspasyar. Intag paspasyar. Intag motor. Ay, natroma nga rod din ti motor, sweetheart. Apo, tatala na minsan nga panakadisgrasyam na trauma kan. Kit agan-anad ka Kit uremat no kot sa tigatangan kit adamat lata posibilidad na nga madisgrasya ka no di ka agan-anad. Alagta saan ba't nga si katiag maneho? Madanagan lang amin. Tanaminsanan nga, dandanik na pukaw ti biyag ko. Bakit no natayak ko ma? Saan ka ko mga namam mo? Saan ka ko mga dimting iti biyag ko? Adula amin, kanayon lang ang dati ibagbakan. Kasano nga rin kit kanayon na kumapapal, kadigiti kagayim ko, mapanagra-rides, mapanagpaspasyar. Intan tulat tagpaspasyar mo, adan tulat tagundaway ta. Aganos talaeng, sweetheart. Makaurnong ak tulad igatang ko iti 4 wheels. Gumatag to di kutse. Gusto na. Nagsakit ti patong kong agluglugan ti tricycle. Sakit na ti tricycle driver. Di nalang makita ta lubak-lubak mo nga pagpagnaan na ti tricycle na. Kasi nung nga daganas ko. Ay tala, gusto. Apay, palubos mo nga madadahil ti Rabita. Saan na bale? Tapno makabawi aking ka. Igatangang kanto iti. Tiyan niya. Igatangang kanto milk tinubigan. Makalawas ng milk tea tiket ko. Basta, ilibre na ti milk tea makalawas. Awan na. Saan ka nga ro din na malmalday? Saan ka nga agmismisuot agisam ka man, sweetheart. Sayang ta, kinapintas. Nakapinpintas ka no, nakaisim ka. Anya tikait mo sa pangitak na nakamisuotak. Saan? Awan di ba kakas? Napintas ka latangam, napinpintas ka man nun. Noong nakaisim ka. Kasano mat kami? Bagbagak pa laking kaidi, kahit kung mapapalak ka, digiti mapanagra-rides. Babam na taidan. Naragrag sakto ti rides ta. Into na dakutse. Dakutse nga pagluganan ta. Di ka di pala marnet? Nga niya.
Siyaklatan ti pagbalinim nga motor. Siyak ti saksakyan. Oy, agisa ma. Detalat paglaingam mo. Saan ka di nga magusgustuhan nak nga sakayan? Kasla na pagbalbalinin nga motor. Tunggal na kasakay ka kanya. Saan ka di nga kasla ka mo't agra-rides? Agra-rides? Saan tamat nga makaadayo? Saan ta nga makaadayo physically? Ngem tirik nata, makadanon sa jay langit, sweetheart. Uwin kaya man niya. Kasla talang mo't agra-rides no kwa. No, nakalugan na king ka. Uwin nga rod. Iso nga, din po ang panunutin na ta motor-motor. May kadito yan ta syakti pagbalin mga motor. Sweetheart. Agyaman naklaunay, sweetheart. Taan niya manon. Taorin no. Dakil ti age gap ta. Inayat naklat ta. Nga di damo ka. Diyak mo nga, estudyante ka pa lagi ti high school. Uwan nga rod, ado ti mangibagat kasta. Matured namin ti langak. Kasano nga tandi ka tinagadnak keng ka. Alalayk pala tiyempo. Iyam amukan to kadakwada. Ken, awon mat siguro problema kadakwada. Ngam saan pa lang nga ita. Urayam latan nga 18 na. Sakan to yam amu kadagay tinatakil ko, sweetheart. Ha? Sa bagay. Amang angkat no ipapulis dak. Idemandadak dagay tinatakil mo no maamonda. Tipod no nga tawin ko. Iso nga aganos ka. Sige. Ang amom sweetheart. Talaga nga magusgustuhak. Tunggal romansain ka. Talaga nga raman kan angot mo kat ubing nga talaga. Apay, nakaraman ka kadinti. Natataingan ngem siyat. Ha? Ay, kwa. Saan mo pekit di? Kahit mo sa ubing met, nikitiin mo na nga babae tibiyag mo. Ay, may salaan na di. Sikati may kadwa. Kahit agpada kayo nga ubing. Talaga nga na-SM kay tubingan niya. Well, iso nga. Saan ka napaluspusan pa, sweetheart? Ti kayat ko, datanton iti agnanayon. Bert, sweetheart. Netikos, aguri ka. Apay. Inak pa ilahin ag-shower. Ha? Kit saan ka di nga gapgapuklay tay di eskwelahan? Oh, nagmalmalay makidjay. Sa tanapanangan. Kat? Mailangak ka ro. Abay. Ngamin kat nagpudot ti panahon. Naka-aircon mat. Uray pa eh. Kat? Agling-langat ka rin ti lang ko. Ha? No problem, sweetheart. Kayat ko pa'y ano aglingling ita silang mo. Anya? Wen, kasla naklad yam amo. Wen angin, may met lalo bugwa. Madi, kastalata. May mayat, naramraman, sweetheart. Anya? Makaamu ka. Kuperni kayatak to kastoy. Gatapunasak nga rod, saan mo punasan, sweetheart? Kasan nalatan, bebe am latang iling detasil lang mo. Ay, talaga nga tinilpatan nan eh. Ureg lingling itisil lang ko. Nagkaanasan. Adaabga-abgad na sa umalsam. Nagimasan. Sakit. Saan ka pa nga nakaahit, sweetheart? Nagmayate. Bert, sweetheart.
saan ka di nga nagangganas? Nagangganas ti panangan ko, panagbatok ko, iti kwebam no. No, saan nga nabugwan? Di ka maawatan, sweetheart. Ad nga kayat mo no saan nga mabugwan. Kaya talaga anya pa'y tiraman na no bugwam. Oh. Ready ka din nga ag-rides? Nakasagana ka din nga ag-rides. Umay kan, tapagbalinan nakon nga motor mo. Kat ag-rides ta, nga mapansadyay ulap, mapansadyay langit. Ay, winggaya man nga. Sige, agdata ka nga ro din, sweetheart. Taluganang kan. Tag-rides tan nga mapansadyay langit. Anya. Di ka pa naglipas? Saan pa eh? Naglipas ako. Oh, Ket mo pa ka di? Ket ko pa, sweetheart. Long ride day to yan, sweetheart. Saan lang nga short ride, ti kabailan dito nga motor. Dito yung motor ko. Dito nga pag-rides mo. Kaya na long ride. Ure pa'y Philippine Loop. Sweetheart. Talaga? O sige, maminsan man pengarod. Sweetheart. Sige lang, sweetheart. Sige lang, burburim pa'y. Burburim nga burburim. Sweetheart. Oh. Kasi Bert. Oh. Abi nga, ita malaing nga niya. Nga awan ti paspas mo nga dam. Ha? Saan ka di nga umay? Di nubyam nga ubing? Glaysa, tinagan na. Glaysa. O saan ka di nga umay? Tinubyam. Saan nga ron? Tapay met. Saan ka di nga? Kada Domingo ka. Umay nakatulungan dito eh. Sa kayo dumapa nagpaspasyar. Adangamin na panan na. Ha? Sa dinno ka di tinapanan na. Kasin Bert. Napansin mo ron nga nakirides ka di kakasinsin na. Anya? Nakirides. Abay, amuna ka di tag-motor. Saan nga iso tinag-drive? Kasinsin na kanumot, dati kadwana. Kasinsin? Kano? Baka agad no kasinsin no, kasin Bert. Ha? Ano yung ticket mo sa akin? Kita, paliiwam tinubyam. Amangan nga, kasinsin ko, kunanang, kasinsin no kita gayam. Saan nga maaramid ni Glyza dete pagbagam, kasin? Aya? Mahilig lang ka no nga talaga ti rides. Umapapal ka dagiti gagayim na. Siguro, nakipagpakaasi iti kasinsin na nga ilubon na, tapno sumurot nga mapanag-rides. Babaklatan. Tapno no, saan nga ringgurin nga, no manin ibagana nga kumatak iti motor tag, da kami ti mapanag-rides, agpasyar. Kat amumat kasin Paul, nga adatromak iti motor. Tandaniak anatay kapo kadayta. Kasta aya. Namala, paliiwam Saan nga nasken? Kasin Paul. Adatalek ko kini Glyza. Nakamisuot ka manen. Kasano ka traffic? Sakit. Awal na ito tricycle driver nga mangi lusot-lusot ito tricycle. Narigat nga ilusot. At siyempre agdedeket nga rutilugan. Itatay-tapay la dito eh. Agling-lingit man, tisel lang kon. Alusam at sana bale. May met, no agling-lingit data.
Tapno no, saan ka nga masuron? Kanik tula tadaytan, dil patak tumantaling na. Diyan na ka man. Saan na ka makiang angaw? Ha? Diyos ko, ay. Kumano, kitam di kita. Di kita nakamotor. Oh, nagalisto da lang, lipit-lipit tilugan da. Nagalisto da nga makadanon, iti kaya da papanan. No, kung maamin ada motor mo, nabayag ta ko man nakadaano na yan, iti papananta. Angim ka sa no, mabuting ka ba't? Takrot ka nga talaga. Alas tunan Saan ka di nga dahi nga banag ti pagapaan ta? Nagbasita banag pagapaan ta. Saan nga basita banag ka para kanyak na ito eh? Lima lalakyan ka, mabuting ka nga agmotor. Saan nga dahi jay? Saan nga sikat nakapasama ka na kahit napasamak ka niya? Alas tunan Mabwisit. O talaga, mabwisit. Bumabaak dito. Tagawid ako. Sana. Ko ayan. Ni. Namuna ta, nagbuntog. Mat nga rin taray, nagitilugan. Makapasor nga talaga. Makaperdi ti aldaw. Unay ka mata. Eh, panawang ka pa'y barok, tenak agsimba, di ka kadi umay. Ay, aba, da kay agkuyog kay kadi itinobiyam nga rubwar, madamdama barok. Sana nang, diti kulatan. Anya, itaman laing barok, nga di ka rumwar, kat ijay karinderyam, di ka mapaan. Imbiling ko mat idan nanang. Sa basit mo ti mangmangan no Domingo ta, aw mati klase ni ti estudyante. Ala. Kaya tinubyam nga raw, bamlata dito yun atap no adda kadwan. Adda ka no napanan na nanang. Anya? Sa din no tinapanan na. Napankan si Murot ka dati kasinsin na, napanda nagbut motor. Anya? Napanda ka no jay pagudpod, nanang. Ay, imbagkit at di nakaawisin nga agbutor. Ibagbaga ng ornanang ang ada trauma kun kunak. Iso nga, mapalata sumursurutan kadeti kasinsin na kano. Ala. Akin, nasaya at mo't nukas na barok. Saan mo nga sublyanan, tay dati nga kinaasam mo iti panagbut motor. Taam mo ba, tinapasamak ka. Saan to nanang? Gumatak tulat at tikot sekon. Nasaysaya at pa'y barok. Ala, panawan ka nga ruday. Sabi nga di na sungsong batan, digiti awag ko kinkwan. Pati digiti message ko. Saan na malang basaan? Ano nga tan? Madanagan ang mga dakit napasamak yung kuana. Di naman ibaga no, nakaawi din, manipod iti panag-rides da. Di naman ibaga no, sa dinot ayan na. Kitayag pa lang nga message no, ag-send ka man picture yung kunak. Di na kikaskaso. Unay mo na ito yan. Imbagman na nagpakita ka matlaeng, kalpasan ti talual daw nga saan nakakinag... Saan ka nga nagpakpakita kanya? Ni tawag ko, di mo pesong batan. Di mo pa openin di message ko king ka. Anya ka diti mapaspasama king ka, ha? Sweetheart. Oh, api ka di ka aguni. Ada ka di problema ta? Ha? Glaysa, aguni ka. Mabaling ka di nga. Saan nga dito pagsaritaan ta? Kababait man ka di ti customers mo. Ape aya, anyat kabain mo kuma. Sige. No kayat mo nga dito yung pagsaritaan tanti amin. Makaamu ka. Oh, ibagam kanyak.
Anyat papaspasama king ka. Hindi na pang kayo nag-read si Di Domingo. Iruuray ko nga i-message na. Damdamagik sa dinot ayan yon kung kumustahin ka, nunangangkan, agsend ka man picture ko na. Ang imawan po, di nauray ko nga sungbat mo. Ada ka di problema ta, Glyza? Saan mo may tunay nga pigsaan ta o boses mo Makapagsalita tamot no, uri no, nakapsot lain. Oh, apay nga di mo sungsungbatan, di kiti awag ko. Apay nga itakalahay nga agpakita kalpasan ti talo nga aldaw. Nagpanupanunutak lain. Bert, anya? Kinasapulak laeng ti space. Kinasapulak laeng iti gundaway wano oras ko panawin. Tapno makapagpanunutak iti nasayaat. Anya tinaskin nga pagpanunutam. Anya? Anya kung mati panunutan. Maipapaniti relasyon ta. Ha? Panagkunakit. Awan tinapintas wano nasayaat nga pagturungan na. Ti amin, kadata. Anya? Apay, anda ka tinaramid ko, madi? Awan mit kidi tinaramid mo. Ngayon deta matidakas na. Awan ti naramid mo. Ha? Namin anok ng bagaking ka, dagiti hilig ko. Dagiti kayat ko nga mapasamak. Dagiti kayat ko nga ramidin ta. Dagiti kayat ko apapananta. Ngayon anya, awan ti naramid mo. Kas kumaitian niya. Ramitin mo ti amin. Ikang gamit iti panawin ko. Ikang kay ti oras. Orino. Ada pa ka kumikumak nga negosyo. Saan ba't nga nagkurang king ka, Glyza? Saan ka di? Day tati pagarup mo. Kasano? Amom lang aruden nga kayat ti agkumkumute. Amom lang aruden nga kaya't ko launay, di mapan nagpaspasyar, nga mapan agbot motor. Angin, di mo mitkas kaso. Nga no anya ti hilig ko, no anya ti pagragsakak, no anya ti kahit ko nga ramiden, di mo matkayat. Ha? Iso nga nasaysaya at lain yan. No bumirok ka niti sa bali, kat bumirok kak matin niti sa bali nga makaitid kanya ti pagragsakak. Ha? Anya? Kasi la kaalistukin ka ti amin. Glyza, maawatam ko man no api nga kayat ti agmotor. No kayat, deta nga isingasing mo, deta nga, kulakmat king ka nga agkutsetan tulatan no makagata nga. Nga kayat ti kutse. Kayat ko ti motor. Ubing ka nga talaga. No anyat kayat mo, kahit bulatan, no anyat makitam ka dagagagay mo, apala mo, kit talagamit nga ubingak pay. Kit, anusam no ubing pay ti panunot ko, ha Bert? Kasi, siyak ba't ti pinatulam? Ti mat ubing akas kanyak, ti tinutupam. Siyak ba't tinarim mo? Kitaganos ka Alangan ba't nga siyak ti agadjas? Alangan ba't nga siyak ti agadjas ti tigtignay ko? Anya, hiligat dagiti hilig ti babakat? Dagiti kaedad mo? Tapnulaing nung managsakang ka? Kat ubingak nga rod. Ado pelaing di kiti apalak, Bert. Ado pelaing di kiti kahit kung aramidon nga jak pinapadasan. Ha? Kahit no di mo maitid, dahi nga pagragsakak. Dahi nga hilig ko. Nasaysaya at laingan no. Agwin na swastan. Bert. Ha? Yung Glyza. Ipatpatig ka unay-unay. No talagang ipatpatig na. Maawatan na kuma. Angim saan? Agsabali dagiti kayat ta nga mapasama kiti biyag ta. Unang saan ko mga dayta trasun tap no makiwin na sos ka kanyak. Anya nga rod pay? At anusan talatan? Ha? Kasano nga rod no? Kanayong kunto nga ipilit king ka nga kayat ko nga mapanta agmut-motor kanayat ko, nga kastoy ti aramiden ta, kastoy ti papananta, kasanor, no di mo kayat, dagijay nga kayat ko. Naragsak tanto ka di, Bert? Naragsak
kanto ka di, nga kanayo nak nga agpapauyo, kanayo nak nga masursuron keng ka. Adda ka din sa bali, nga kasukat ko itibiyag mo. Ha? Pudno ka din nga kasinsin mo, ti mangilublubon keng ka iti motor. Agpudno ka man kanya, Clarissa. Makiwin naswas ka di. Gaputa jak ba itid, dagiti kayat mo. Di ta maaramid, dagiti kayat mo nga aramidin ta. Wenno makiwin naswas kan. Gaputa adda sa bali nga lalakin, nga kayat mo. Agpudno ka kuma. O sige. Nagulbudak king ka. Ha? Saan ko nga kasinsinte ng ilubon kanya? Kung nagtupay. Ket isunti ka ayan-ayat ko itagdama. Anya. Inaklon ko isunan ni Dikalman. Isot makaitid tiragsak ko. Inaunalakan jak iti makat mesa tawin. Siguro. Naragragsakak gapot agpada kami digiti kayatan nga aramidon kaya digiti hilig. Siguro. Saan nga datati na ikaripar iti may sakin may sabret. Siguro. Ti kaedad mo matlaeng. Ti kagasat mo. Dati padam mo ti hilig. Padam digiti kayat ng aramid. Lading itek, Bert. Ngem saan kan ngay ayaten? Nagbiddutak nga nagayat iti kasking ka. Nga inauna nga amang ngem siyak. Glyza, pagsaritaan ta kumaday ito ng sayat. Anya? No, naladawin ti amin. Addan baro nga kayan ayat ko, Brad. Ha? Ken addan na pasamak kada kami. Ha? At least isuna. Di na kayat nga saan ko nga buguan. Ha? Day tapay. Mar-arili kak nukwa. Nukan kanam. Kan kanam nga dinabuguan. Naglingling itasil lang ko. Angin kay kayat mo mat. No anya ti jak kayat. Isumit ti kay kayat mo. Kat impakam mo iti sa bali. Binugwam kat impakam mo iti sa bali. Katumin. Iso nga nasasaya at nulipatin na kon. Bert. Nagsakit na ito yung inaramid mo, Glyza. Sorry, ano nasaktan ka. Trust me. No itultuloy talaing da ito, ipilit talaing. Agpadpadatan tulaing nga saan nga naragsak. Goodbye, Bert. Ha? Glyza. Glyza, agsubli ka. Glyza! Glyza! Ay na, barok, gusto na daitan. Nagadot ininom mo nga arak. Babandag lang na nanang. Unang gamda ibus mo dahita bilog nga G9. Gusto na ko man abaraw. Babandag lang na nanang. Ay naabot ti deta bason. Saan nanang? Yamol alain di baso. Ay, naakitaan! Nabuong mo, dagita dua baso. Napartagkan baraw. Ay, may among aminan, ustunan. Maibatampay dagita basaon. Gapot bartek maun. Sana mali. Baso la dagita nanang. Ni Glyza na ibatak. Bay, day nga ba? Day nga Glyza baraw. Ta saan nga da kayo, tinaikari. Day tamad ti kanayin kay magbagaking ka ide. Narigat no adula unay, adayo unay ti nagbaitan ti edad yaw. Kakitam, day ta nagsapulen. Iti kasadar na, kaedad na.
Sakit tinaramid na nanang. Amin na kasi tinaramid na. Hintad ko mat amin king kuha na nanang. Ti pagarup mo siguro Ti amom itid mo ti amin king kuha na. Agam adda dagiti banag nga kayat dagiti ubeng. Nga isudalain ti makaaw-awat. Di mo siguro maawatan gaputan na taingang kambaraw. Saan kan nga ubeng? Sa bali ti panawon tatan. Sa bali dagiti agtutubo itan. Ha? Naglabas dagiti aldaw lawas ken bulan kasinyong jak pay pulos na iliwliwag ti amin. Nadlaw ni nanang ken ni kasinsin ko nga nabaybay akbas ti trabaho wenno ti negosyo. Nang runa lang aroden, idi tanadamag ko nga masikog gaya men ni Glyza. Nagsakit. Nakasaksakit kasi niyong gapulaeng iti kinaisem na nga mapan agpaspasyar nga nakamotor. Insukat nak ti babae nga ipatpateg ko. Kat itan, adan ka din na nga sa bali. Sinayang na laeng ti biyag na, ti masakbayan na. No kumasyak, no saan nga nagsapul iti sa bali. Agad adal ko mapayla ita. Agbasbasa ko mapayla ita ket amang ano siya besak nga tumultulo nga mang papaadal king kuana aging nga makatorpos iti kolehiyo ket magunod na ti arapaap na maaddaan ti natalged a trabaho sa kaminto agkalaysa kuma iman niya mas pinili na dadipada na nga ubing sinurot na dati hilig na ngiman niya tinagbanagan na. Nagsikog nga insigida. Nagsikog nga di na oras nga di pa nakaturpos iti kolehiyo. Kasano nga roden ti panagadal na. Kasanon to pa iti biyag na. Masaksak tanak lang nga roden kasin yung makonkonsensya agpay. Tati babae nga inayat ko na ilawan ket ita na perdin ti masakbayan na. No kumain laban ko ti ayan ayat mi weno iti panagayat ko ken kuana amangan no saan ko mga nagsikog amangan no nailiklik ko ma ket amangan no iti agdama ket agbasbasa pailaan. Kat day dati may sa nga rason kasin yung no apay nga saan ko nga maibawing tiriknak iti sa bali. Panunotek pay laeng ni Glyza. Nang runay di tamamuak. Nga intarayan ti lalaki nga nakasikog ken kuana. Kat iti laeng kalabes. Nagparik na kanyak ni Glyza. Nga kumustaen na. Mariribukan na. Anya ti kahit nasawen ti pa nagparik na na. Anya ti kahit nasawen una anyat ka ipapanan na. Ti pa nang kumusta na kanya. Ti pa nag-message na kanya. Hi Bert. Kumusta ka na? Nga maging gaita kasin yung saan ko pa nga rineplyan ti message na gaputa ada pala ang sakit tinakem ko. Ngayon pa nagriknak. Kasla agpapaarayat ni Glyza.
Gapo siguro tamarigatan iti kasasaad na. Anya ti rumbeng nga ramidik kasinyong da kay man ti pagdamaga. Anya ti rumbeng nga i-reply ko iti message ni Glyza nga iti agdama ket masikog. Ako nana, hi Bert, kumusta ka na? Para kada kayo, anya ti kaipapananday ta nga message na. Dahil nga ron, ti pakabuklan di surat ko kasin. Sapay ko tamasong batan nyo dahil nga saludsod ko. Kita makaited ti lawag iti panunot ko tapno ti kasta. Makapag-desisyonak iti nasayaan. No? Replyak ka di. When no, may aklatan dahil nga message ni Glyza. Iyon na akong dagyaman, kada kiti makaited ti balaka, dahil dagyaman akmet ken kakasin, ti anos ken laing mga nangurnos, ken nangibasa dahil nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan unay nga pagayam mo, Bert, iti Lawag City.